soifua whaatana whātu se whapoponga Tala Fou le radio Samoa. Wa whailoa Donald Trump i li pote le BBC e le o whaamariaina ia inga o le marienga o lo o whetuna i nei ma Iran. Na ia tā ua i le li pote o lo o matua i nau Tehran ia maua se marienga e whaamuta i le taua pe i tai le o au sia fo i le aturanga. Wa whaia le saunoa ngā Trump e whatoa mai o nā nginga i rungo o televisa i Iran whaamataranga o tā ua ia inga o le marienga o lo o whaataranoa ne whaapea au fia i le toi tatala o le Strait of Hormuz ma le anga i ese mai o vai ngā au Amerika mai le turangi. Whai mai le wharepa e matua le moni ia inga ma o te ena fo i le i presidente whaamataranga o tā uai o lo o ia i loiloina le whaamama o sāpa o sanctions o lo ua whaia e Amerika i a Tehran. E ia isi li pote le imamao tunei o tā uai le whaia o nisi o swainga Amerika i to tonu o Iran. Ua whaamatua nei polo inga po evacuation orders e Israelu e anga i ese mai tangata mai le tu i sauteo le panona le wali putia le a whaatutu atu i aios wa inga Israelu whaasanga le Hezbollah. Wa una ia e le vaenga o le puipuinga Israelu tangata ina ia anga i le tu i matu o Sarani River e lata i le tua oi. O na nawhina whai aios wa inga Israelu le tu i sauteo le panona i le Ayotaya ai tu tono le ruasu whaitu la wa whaamatua nei e Israelu la pita inga ma pono inga mo tangata i anga i ese mai no whanga o lo iai i tūranga la matia o na os wa inga o lo fuafuaina. Le suru o mati na fia i roa ma le panona i le taua ina ua o sofai e le Hezbollah Israelu wha o ngā ilo keti ma isi a upenga ina ua wha maonia le fasiotia o le taita isa iai o Iran Ayatollah Khomeini. Ai titi mai pe tolu afe lua se lau ia le au whai o tangata ua fasiotia i le panona talu o na a mata le taua. I au satalia vai lava si mamafo timunga lo o a fia le State o New South Wales le vasenei o fautu ina ia le vai tau tangata ia mātala matausia lapta inga lo o whaamatu watu mo le saunga le mu. O le Hunter Region ma le Mid-North Coast o lo o whaamamafa iai lapta inga o lo iai foi lapta inga wila mawhaita tiri rei tu i mātu i sa sae. O lo o a fia foi le State o Queensland timunga mamafa e maise i le anga i atu le whai ungo le vai aso. Fautua ina tangata ia whaamamau ese ma vai tafe e meise no fuanga ma wala lalo e iei vaengo le stete le a whaasoro ina whaititia ma iei timunga i le whaasoro atu i le whaai ungo le vai aso. Wa mai ona talano atu le Minister wa Whafua New Zealand Winston Peters i le Minister wa Whafua Iran wala ngata tauloa o na whaamuta le taua. O li putia le Radio New Zealand whaamtaranga mai a Peters tūsia fo i le upenga te whailange le X e whaapea na ia whaamanino atu ia Abbas Arakji le manaonga o New Zealand ia whaamuta loa le taua. Tau e Peters wa mai a whaairoa ane fo i le minister le tūrango iei whiutana inga mali United States o Amerika. Whaairoa e Peters o le isi ana whaamtaranga na whai ia Arakji e na o le paule awala e mawai se tali o le mata upu o le muri tai atoa i tū la fono whaavao malo. Ma le tala mulimuli, e leo toi pose lilo le toa telo le au whaafonga i le whalawalawe na tūla e mai se temi le imamau atu na liputi ai upenga te whailangi ma televise le whasiotia o le taitai o le kengi i sini e whaingoa o le Coconut Cartel. O le vai aso nei ua whetau ina mai ei li poti i le whaia se suenga leo i Samoa i le nei mata upu e mai se na uanginga mai upenga te whailangi ma le social media e tau tino ni i Samoa to o lua i le whaatino ina o le whalawalawe i Ho Chi Minh City i Vietnam. Tau e li poti ma le Samoa Observer i Samoa o Joseph Vaa lua suafitu tausanga tau tino i le whanaina Lorenzo le Maluto Via liptia fo i Malaysia li ina o la to o lua Steve Toffa lua suafitu tausanga. Whailo fo i le Radio New Zealand i ana li poti o le isi na whaamanua lia o Sauni Sam e lua suafitu tausanga o lo i nei le whanama i Vietnam e tingai na manuanga. Sa li pte mo moi la taiwa ma le fitu Australia o neri Australia na whaatinoina le uswainga pe taito i li pte muliani le 7 News wha o ngai la ua ia tus folau tau whaase mai ngoe le sao e malanga i Vietnam. O li pte fo ina pueina i la ue le tua oe ma Cambodia au le a tole tolo aso taru na tupu le whalavelave. Me mai oro wha wau suenga le nei whalavelave ai ta ua fo i le Radio New Zealand ua tau fia fo i reo nisi tangata Vietnam o loo whita ua ina sa whasosoani i le whasosoraina o i la ua fia i le nei mata upu. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo iaso manui a ngā ruenga o whenga iai.